Nuko mukahumuro ikiriyo noreba ubuhingi no burisa program ni banyeta Edmond Principal Farmer ikiriyo muri Shongoro omuri Banda district. Turiya kuganira na n'umuhingi wo butunda. Obutunda obu orukutandika omurumogo. Tugambire oyino kuwa funire sente kugira ngo base kolesa financial institutions kwehora sente nangwa otandikiseho ninga ukatandikise sente zawe. Nyonka tandikisa akasenta kanje nkangabirwe nkukora konka nkurebe ntasiya ekwetaga backup kunjeraho so nkakozesa kanje wiza ukatandikisa nkashiringi zinga iko kuba no ijukaje ziza za growing zita za gumanizukura zite sente hata ndano usarura ubukade. Umuzungu najangu the beginning is always hard chikachigumire munonga okutandika abo kuba notamu n'ekintu cyo kuteka mu sente tokamanyiro bakirarugamo kandi orebo kutamu munonga kurugirira aha size y'ekintu cyo kwenda ingoko kwenda amasharura mingi so okutandika echamani munonga okuhinga kukakutatuire sente nyingi kuyaho okushanga ebikondo nyonka ntino musire nanka ishamba lya karitusi ecyantwarire sente n'ebikondo ebi konka bamwe abine bibira noteme kiti kigumire cyone kiwasimo nanakatimba ibintu nibivire byampira obuzibu wakatimba na nebikondo okuhinga kwete kubara bakuba kukakwangwe wakatimba no buya hyobu no bugura hanyanja ubwo butimba umuntu akutandika noza hanyanja no asakuza hanyanja ufune habantu abashohini ababariya ubashaba bakufunire bikuzire tikikwetagisa ashakatimba kakutura omizi iki bakufuna kona mbakakuha ubaka kuzire yonore totandikiraho kurugiro rurengo rworiho uwanorebo munshaho yinemu nogura katimba karungi akasya okore kintu kiricho narebo ine teknolojia eyo kolesa obutimba abamwe ni bakolese waya abandi bakolese mbarasasa abamwe ndane bakolese miti iwe science okiza wagitungota science eyakatimba nkafunaho omushijo omwe mbamwetwa waswa murongo no muganda owambara ariyo muchweka ni mukono ichweka ni mukono aha kukorera mbaheta karyambuzi katosi karyambuzi niho najire nkazayo nayambuka nangwa ni hari nkambuka n'enyanja konka mpaka nahikayo n'amajigo kurara muga kagatariho konka kabasa kugumiza mu ngofune cy'inkwenda. Tugambire aha kintu cyensharura akatunda nkakacwanta mutugwako kandi kakaba niketaga kuba kahire kushaki then nkabikenta in case market yabe tizire mu bwire obwire bwingi osheme kukareka kakeragaza nambwe no mukasheshe kutukije mukasheshe tushanga ubutunda bwingi buragire konka ariho mwanya gwo kushanga toyine kureka hasi butunda buragire mbubasa kusikiriza omuntu kandi na demand ushanga demand eryahiguru mbakubuzo butunda so to kureka sente ngukabanze kagwe atunye kinkukora nkatisa n'aba bana ntujya tuzo mu joint akakarinka ko kucweke nyuma y'ebiro nkabishatu ko kagira hoti wakakanga mukace kacweka konka ninga wakagendero mu joint eje yahiri hakababeje ukakagiroti kacweka konka onkota utakurine nako kukacho so omukushoroma tokwenda kufosinga katunda no teraho kace karagara mangwa ko kaba karuri ako nkatura ako ko kabiko umwanya murungi nkatura no sigaro kugura ko kuguza kabonire wakacwa n'umukono gwako kutura higuru nkashisha biri hata katunda kona kashishikara ko tikakwenda nkojo ko kahe nkojo biri kayihirizamo burwire kari delicate omucyangeki mwino kumaye kwasire I guessing abaruma bandi abaru kwingo butunda mwino kumaye kwasire nka group kugira ngo mbase kuguriza mu butunda bwanyu ninga mu bukoremu ekindi kintu mutunge mentasya eri kusinga ayo kuguza butunda bwonka nko kokora muka juice muka parking echo nangwe echo wagambe echo tinka mazire na no mwezi nchichondorize era ndiyo mu system nicyo nkongera kugambira abantu abandi abo mwanya ogu ninga handi kongera kwinjira kimwe butunda abo kubo butunda no basa kukata omu process okapakinga kija kamare myaka na next year bija banywa katunda
yego kuba kupakinga ofuna ka training ako training mpango waba oyine obuyambi ninga ochondorize kumanya okukikorwa so tubasa kuguma tukupakinga nangwa nitwe tuguze hense zindi nitwe tumanywe kintu cyebijuma nkibasika munonga konka nkiriyo ninkichondoza kandi nkongera kutamamani abantu kuongera kubuhinga nimbahamiza ngo akatare tukakubura kandi tibukushishikara abo kuba tuyine emihanda mingi yo kububika omujuisi na n'obutunda bwenyine turukwendera tugambire okoro kubara ebitabo byawe entase yawe eji ingana kino guzo butunda bukwingana kiyo ne daily basis ukwezi ninga buri week noreba no tasa shingizi ngai kurugomu project age echo ninjimangu nekintu kikuru munonga era nkakikoraho konka bwo kugira ngo guno murundi gwanjye gwo kubanza tinda concentratingire munonga nkahandika konka uko shango bwire bumwe ntahandikire twazo mu mazima konka nkahandika obuntandika kushoromamo nebire bimwe kwihamu bwinji nabwo bahandika konka hari emyanya tuye tukuguruka shango takahandikire konka next time ndishuwa ekintu nkiza kunywera tuhandike nobwo kuba katunda kamwe kano shango nekintu kikuru kumanya record zezo yes mwenu wakukitari yaro munkora echecho natandikire kukiteko munkora era nahati nyine hebitabo bimwe nakitiremo konke nyuma ko kubo kutandika ine pressure nyinje yo kubo yine tugambire ntase yawe kweri kwingana on daily basis no shoromo butunda buru kwingana ki atobwo butunda kunkuza kubara nyoru naku orunaku nindeba ngu orunaku nintasi emitwaro 10 nintekwa njitasi eyo butunda buri runaku 10 kandi kunkuza kubara a week nimbara emitwaro nkaga na no kurengamo ningo bumwe kurengamo kiko muri nshanju konka obwiro bwinji emitwaro nkaga aha half acre eje yinyine niyo gumwami wa mureba twaturiyo program ite obuhinji no buliso izikeje program ni kukibo batayibita ba Ankole Coffee Producers Cooperative Union nibabasa kushomesa kwingo mwani bagarike bakubase no kuguraho omwana gwawo nibashangwa aho mutahuni eyakabwohe twabantu tuganira no muhinji w'obutunda ko kuba noreba obutunda bweye nkobo buryaha obu no butunda obuliroko abo kuba yanatugambira ngwe nahinga obutunda bwito bwa bulijo obwo kinyankole kandi story yona wabasa kujihurira ari kutushobora ekere kintu kikuru munonga entandikwa of course yatugambira ngo netegana samu konka otakati na futandika ngo abo kuba notina ebugwerezo byo rabugane notekwa futandika mpora nyinshi akani oketungira entasia kandi no bimanya nanye narebo butunda hambwe nureka nanke njire okuna yepakira yonke ko butunda nka 30 ntaye nabo bahabumpo takajya unabwiba nabushabire no manye bya principal farmer tinkurugira mu hafu pishibo ni mbupakirane ijura kampakire speed tokamanye kabutaka nyutunda kabwaba karubu aha to arobwe mamba kwa kakiba kagira ngo akatari kawo bikoti gusi nanye nayo tungirayo ekibafu cyo butunda dekanze kukiriya omwenye nchakare tokamanya nkimunembe bonanye mpingo bwanje tuzakubantu bareba esabite rukwiza kandi twabaturiyo mu district y'Ibanda omuri Shongoro mukama bandindire babayi Obuhinji no burisa bwabano kukibwaho Ankole Coffee Producers Cooperative Union Limited.